Dogmuka police checkpoint along Patumir ni kangsang por phai troxy ra minute inkoi ra pho por malom ihuma car registration number AS02AG 0199 nagong anat pen ki bang bomahu driver bang hor kangri hektik a joine Dogmuka thana checking point along barricades do cox tame ke patong Birta kilong panatengke Dogmuka thana long nang lilia prang tame konane towar beng along tame ke patong asin do iglo Labang so driver upon police checkpoint along keton police staff at tumpen lapet car biang long life abitung at tumpen car upon kangdun bor iduna jok nonamat police atung driver lapen arisang hophan medical examination apen further investigation upon pon iglupusi birta ripon long Kadang karbing long life kena ratun duan. Jadi ni tum karbing long life pen dak mukan kena hot dak ini juga outpost lo. Kadang outpost lo ini magari Gari so ihu maga car alang itu nogo masih ban nogo registration driver ban kangri hektik lo police apanda tong kayan lo ke konani pen nang tong clean se soga motor bang wang momlo masih dak thana to kangdun bori do thana ta ke kangdun hutta police apanda tong kai jone barricades tabi ke tong ko masih nil tum tar dun lo kangdun lo manor matke police ari dings to lo bahini munit kangri hektik lo masih lalo normal ke alang itu doktor pan longan ki ponji fansi alang itu medical long sisik lo aso munit hor juma jonti mal happy ne langpo la pen ko sonson ma condition langpo churu lo dak dokka police station staff atum phan son jerai kom nun theka to la News report Bikram Teron Karbiang Long Live